ese hari inganzo dufite inaha mu gihugu ishobora gukora ibintu ubusizi bukora? Ubusizi bwinjira muri kamere no kubaho kw'abanyarwanda, ubwo turabigira umwihariko kuko n'isumbwe dusumbye abandi. Iyo umuntu ari gutura igisigo amera nk'urimo arakwiba amarangamutima, aragenda akagucengera mu bwonko n'intekerezo ukisanga wamurengeyemo. Muri bwo harimo ubuganga. Nkunda gutebya nk'iyo nciye kwa muganga ukagira undamutsa umurwayi cyangwa muganga amubwira ko mu miti yakanditse yakongeyemo n'udusigo twarumaga ko burya ari cyo twongera. Umurwayi nti niba wumva bitagenda neza ubabwire kuri pomme de terre bagushyiriho n'akandi gasigo kanjye birihuta. Ibi bintu rero biramutse tugize byinshi, tukagira umuteta, tukagira ibyanzu, tukagira abasizi benshi, hari ingo za rema rugakomera, hari inkundo zakomera, hari za gatanya twacika, hari imiyoborere yatworohera. Bityo rero mwebwe muhari dufite bano bavandimwe, tuzi neza ko ibyo tuzabikora. Umusingi wacu mu kubaka ubuhanzi buvura, ubuhanzi butanga impinduka. Apana twaririmbye twagiye twagarutse, apana twasize twagiye twasigaye, apana twanditse twandukuye twabisibye, ahubwo cya kintu wumva ukumva ko nibura ari ikintu cyuye. Niba koko ubuhanzi nk'ubwo ngubwo buhari, kuki tutabukora? Mu busanzwe ntago nkunda stress, bityo reka nkire nazo, ahubwo mpamagare ubindusha. Ikaze No Stress kuri stage, umwanya no wawe. Hiriya ndege hejuru, ari amazuba komaze we. Ese Kigali kwihora yakijoro muri bwigwa niki? Udafite isaha wohora imenya canke wohora mu buriri? Na televiziyo ku muhanda kweri? Shoferi utangonga! Shoferi utangonga, shoferi utangonga. Ahwe. Iyo ndabona ndayirokotse. None ziriya ziri kuza ndazikizwa niki? Muri iki kibuga c'imodokari ndibaza ndahavanwa niki? Ko nabo mbajije mugwi wacu bambaza ngo uravuga iki? Ese ngo niyo Nyabugogo? Abanyamuji muratubeshe. Yakabaye Nyabugogo muri yo nkabura niyo migogo nambuke nitahire. Tukivamo ariko ntikituvamo. Man, je menye impamvu abanyacaro dusenga ntutwumvire. Ndabona waraje bucece wicumbikira Kigali muri ari amazi ari hejuru, nabona n'inzira ijayo burya niyo wibereye. Bari abantu ndi kubonamwo ijuru bararigezemo, aba ndi kubona hasi mu modokari ku mamoto bagiye gufata za ndege ngo zibagurukane iyo mu ijuru. Ese nanje nkurikire canke mponge nzibukire? Tukivamo ariko ntikituvamo. Kigali abakobwa baho barijya shaho bikababero, ziko batwara n'imodokari abagabo b'uwacu batagira, bahumura neza si nkabe wacu boga kuri bonana. Hari wankunze murimo, nukuri ko Imana woca ndamurongora nkamutwara iwacu mu cyaro nkamwigisha kurima gukuyinka no gutererana by'akabimenya. Hajya ngo kwifuza n'icyaha, reka icyo cy'Imana igisiye mu bindi. Kigali ntawoja mu ijuru. Abo bakobwa mbabwira amataka mataya bateye neza, kabiri kabo koroshe, bakigendera batambaye. Je nkibaza bavuye dushe, ariko umunsi ukarenda urangira inyambaro nta guhindura. Ikosa ari butakora no guhindukira ngo urarora, kuko bigarageje gatonye imodoka irakurira. Hase ko musara vida la ville do Kigali. Tukivamo ariko nikituvamo. Kigali ariko nta mikino pe, ahantu nagiye mu bwiherero nsohotse bakanyishuza. Muba muyafise sha. Je mwishura amafaranga ngo nuko nitabaye. Reka naketse ko ari abajura ndiruka ndabasiga. Iwacu mu cyaro umusarani niyo wowuzuza nta muntu akwishyuza. Nabwiye tubere kure twe twigira mu bihuru, na bimwe bakora bicaye tukabikorera iyo nta nkomyi. Gukora isuku nta birenze, twe twahiro twasi nyene ukarikora. Cyangwa ukicara ukishunga. Pay attention, ukirindihwa n'isusi. Arico tubaye se. Ariko ngo Kigali ngo bisaba inoti zo kugura amazi na papier hygienique pour nettoyer quelque chose. Hari ahantu ndakesera mugira imiteto sha. Tukivamo ariko nikituvamo. Just today rero nago ari nikituvamo gusa. I'm going to tell you one of my poems which is called A Camp is a Teacher.
It's a poem. I wrote it in 2018. It talks about the refugees' life. A camp is a teacher. Laisse-moi là où me tombe cycle de jour, car ce qui me suit, le donner au bonheur. Laisse mon cœur continuer en peine, laisse m'aimer continuer à mentir. Mais ce qui est douloureux, ce n'est pas mon désir. Dieu, quand est-ce que ces problèmes finiront pour me retirer dans mon cœur, pour que mes yeux oublient les larmes et mes mains abandonnent à mentir? When I came in the camp, I was a kid in the back. I didn't know the peace, the world, the good and the bad. Narumwana mutona yandi mahitamo. I mean, to become a refugee, it was not my choice, but a camp is a teacher. A camp taught me with no pen or paper, no book and the chalk, but it gave me understandable studies. A camp taught me no sleeping, even in the times of being sick. For sure, my body can't be weak. Asking me how. Before the morning time, far from my tent, passing left and the right, looking up and down, hunting food in the dusty bins like hungry dogs under the trees, waiting for what can fall down. Was I born like others? Like those who live with their fathers, mothers, sisters, and their brothers? If yes, then why people can't see my pain? Why I am crying many tears in my vein? Maybe they are busy helping the rich, others enjoying life on the beach instead of fighting for the peace. I see them looking for the peace when others miss water to eat, like refugees in a different camp. A camp is a teacher. There are two kinds of tears. Tears of happiness and the tears of sadness caused by homelessness. As a refugee child, which one do you think I cry? Again and again, guess how I feel when people say ngo ni babana b'impunzi uburaro bwabo n'agasare ntibagira n'igihugu bahora bahunga ngo Imana yabaremye yashatse la difference. No, refugees aren't beggars as you think, because they use their effort for living. Refugees are people like others. They have ability but no opportunity. A camp is a teacher. In the camp, I see new generation with no vision, no education, having a sex every day. This became their occupation. Getting HIV, which has no vaccination. It's a child with a vision. I wish to change this location. A camp is a teacher. Soy un refugiado de nombre pero Burundi de Solazone. Ndi impunzi ku izina nkaba umurundi ku mutima. Murakoze cyane. Reka rero nsoze mbibwira nk'umuhungu w'abangwa atavukiye ubuhumbu nukoresha wabiri mu ngano ndi mutari ko mu kibano sindi gito Jeremy natemberano ntembagaye komanga Imana irazitikira kibondo itikira mwana muto waboneye izuba babonera karanga kivumbiko cya sokuru yasize avumbitse umwana w'ingabirano ndatora ndarahura ndadomeka ndacana umucukwira hose baranzi kandi si mu Burundi gusa bujya no mu Rwanda baranzi nka se wa Mutara Karori Rudahiga umuhungu wa Kanjogera umwami Musinga umwe yategwa agasongero k'ingoro y'ibikingi by'amarembo ku birenge afata urugendo rw'iminsi 40 nk'iyo Yesu yamaze mu butayu. Murakoze cyane. Nitwa No Stress, iyo uri mamagaye nkwitaba Rudahunga umugabo umuganda w'amacumu wamamagara umuganda w'amacumu nkitaba No Stress. Arakoze cyane. Wigira hujya ngwino nkurange nubwo nzagukwera. Uyu muvandimwe amazina ye ni No Stress nk'uko yabikomojeho. Igisiga amaze gutura yatuye 2. Kimwe ni tukivamo nikituvamo. Ikindi ni inkambi n'umwarimu. Yageze mu Rwanda mu mwaka w'2015 azanye na murumuna we baje mu Rwanda baturutse i Burundi. U Rwanda rurabakira. Yaje nk'uko bisobanura atekereza yuko ari urugendo rw'umwana wajyanye na murumuna we ejo bakabasubirayo, ariko yisanze mu gihugu nk'impunzi. Gusa ikinezeza mporiteka numva yuko koko ubuhanzi ari cyo bumara. Avuga ko kuva yatangira gukora ubusizi
uretse kuba byaramufashije muri ubwo buzima bukenera kino na kiriya, ubwe hari icyo byabashije kumugezaho. Mu byo rero ibyanzu dukora birimo guhuza abantu b'imisagara yose, abantu b'imihanda yose. Twanezerewe cyane no kwakira abarundi bagenzi bacu. Mu byanzu dufitemo batatu, No Stress akaba umwe muri bo. Mu mpera amashyi cyane.